idea because social media no so e ma pipem na so be bo ma me na ba so e ba me ayire no Samira wa ya de papa e bra wa nchia ayi mame ma akwaba emfa umbra Ghana SM TV GH so wo frame me adwoa searching na ebusuafo ansa na no se wo abrochiri ana se wo Ghana ha na wo ye program bi etese engagement wedding ana se funeral na upe obi a obeba betwa video no ede ama ana se oba betwa pictures na metre quality videos ana se quality pictures a enfo wani enchirem ewo baabi ase cam hacks na mano na eda screen ne so no na djuma ho etwa yi papa Ghana ha baabi a wo bia ofre na obeba abetwa wo program no ede ama ana se empo wo amano ne na wo hweye na wo beye program na wo atoto wani a uhu obia obetwa wo program no ede ama wa contact na mana eda screen ne so no obetwa wadwuma no yopo ede ama chese quality videos na quality pictures party emfa wani enchirem ewo baabi a ana se empo ope bibi te se camera light ana se drone ede etwa programmer eno so o contact na obeba ababe ya ma fe idea because social media no so e ma pipem na so be bo ma me na ba so e ba me ayire no Samira wa ya de papa e bra wa nchia ayi omgo 40 days wa nchia hope sia do no me bona ba so pa wa ya de ewi ase ya di obi nsiri yanim na yenko kena cha sembo ne hu na na afa wo se enti wo ompe masema meso mempe wo ye hypocrite eza mount wo ye hypocrite so dama me no tie na obetime de wote ba se kwa me amayosemu ye fence yen sunsun ye de obia o de be enyan sunsun ye so be ka obi wansam ya utimi ka obi personal issue okay na wo sha na obesa kire no so afenese no wo ita nipa na abefose no wo ye hypocrite se bia ma wote sam de wakwatena agama ho gobenase no matwa da pa na me hu na ma famous a na obia ma agye so obia wa wo ye hypocrite na so da bia taye ijumia kasi benim pray ana me chawa nyeso na numi te de wo ye no so ye bone bo it is aga ba me ayire no ehu obsia da na wa sere na wa tu a enka meka se ba me ayire ni hypocrite wa kire se wonye hypocrite me pedo ye ne pa moma ye nya sa suban no kanipa wansam ya una na ne kwasere kanipa na ba ese ma hu se ne wa ye na ye ne ya ayemi ya mempe ade a wo ye no nya de pa enyina manwasam achi entwa da pa wataze yo mawie I hope so be a video number when so be a video no meboa wati ma video na kono le wa ya de so wo hwe wo hu do kan odi enye wo na beka enye wo na ye wo de ori ahingan yen num bi de yenum hopes ni da na enne obi enhia manwumre ebo Ghana time 7 6 7 8 ko Brakakari TV na me be show evidence bi a kire wo me mix sa program no me mix ewo events option there and me we no odi me de duru ba bi a kamo sentrofo no bi mutimi keka ne sei boa kasa no ma we intida me kan say yen no bi no enye efe na enye de say sori ya no betena sikene de Japan wa yesi we ya boa we ya kwase da bi o ya ntete ensa o da bi na enipa bi te se hopsin adoye etimi bi ne sia Usafo wa mo de fie mo sonfo Kakari TV alias SKB TV menimu bedi nkomo ende me nkomo no enwa bebre efise me ko ba bi besa ye besa ato aso me head in live show na ma bi phone line na ma obi atimi anyi bi ayede abobọ na adwen se de bia se de ya de bia ye no okay me bebo video bi mo ma hwe bi na video no esia kwame amo ba bia obi a ene me wo so o se me Dr. Mahmoud Bawumia abo machi me yina firi machi ne okay ti me ba raw no wo hu se me ne wo papa no ene wo ankasa e ba no raw
and that warning na mo send signal no me ne mo na bi di san community si a menti ozu be mpana no kasa ne mu ogina so dem makase sese so bi obeye ni bia na obesoma mo emwa yi na maba abidi atembi enti sese ne ya tenie tu atenie ha se de wono aka ya ne sese de obi obeka ne bia no oba be oba makwan waja branta waja bodamfo kata bodamfo na obi obeka no bia obeka wo bia no obem ono so besoma ne boys no na o ma bidi atembi and ye good say what is a challenge na ba very very good say what is a challenge na de na me hwehwe no ana ode aba no na mom tie kwame amo sa empena otu na obuti sare wona ojun so good wona ajun so guinness wona ajun so mortar wona ajun so mo asem me hwemikom ana me picture no so amofa o Facebook na mo de akoto mo nchen no mo de kasafa ho no wo se me manimu ni say ya na mete I can boldly tell you say mo amugo die obi enu ma ho fese me en kra ba ko pe wan kasa be kan kra me nsere nkum bia wonim pefe say wan kasa picture na mo de beto ho no ene na se kam ko mu yie kam be hu de na ye tansin de mu yie no be hu de ye tan ana de masoma no wone me be WhatsApp we WhatsApp picture no file me WhatsApp picture de masoma no na oba na obe file and WhatsApp na me use no wone me be chat ye no chat ni na wa okay and chat ni mu ni se me obi am ye arrogant and me di na tem because first of all minimum but na me tete no na mu si me hu video no me hu se chat na yere ato ndugame amo ahotan ahofe enkosi hwe na emum wo na wo fa bibia sensen ukom afa bibia to ho so se yefre wo sofo me yemfre me sofo me bibia sensen me kom me title bia na me so eti me da checheri mu da o if you don't know me ye preko me da checheri mu da enti bra na me no mienu na be ye hufin wo so wagimi we ana nipa so rekotan na onwona ase me na me kan and I repeat obi bia obenante aba betra osu be mpaso dem na such a person like you say we a chief of them then say wo kujina say wo kan bible dia man nipa na tra wona ase bia na wo nipa ko agimi wo ya boa onimi nyansa obi a onimi nyansa na dwemu do bia no o metra wo sofo osu be mpa ana mosa ankwasiafo we na ase me de menye sofo nti if I say something na fa ne say me madwen adwuma kwame am fa ne say ana ma beka osofo osu be mpa buja say me fiti am beka osofo osu be mpa go to my old videos na mama I block me page no I have make so many videos where yes sensible nyansa wom atre papa yi I beg you several times for the way I okasa tire na danko kufuado and you think say oh they will see Dr. Mamu Bawe nipa anya Dr. Nkwana me kuma MPP ni na danko kufuado if you don't know it ntokona me kono na na do ka ho papa yi timi gye na so dem egu na na do danko kufuado ani mu ase na mote wona mo bon nsem mo fu say wo ye say de wo kasa wono ye nipa na aboa bi sa ate say wa wote wo no ene muwa bi te say mo amugu wo no wo pesa wo kire me say na na danko kufuado ni credibility owusu memba betimi de ho compare kwasia na no na busuafo na na do say owusu mempa ana musa kwasiafo we mabusua mu a ka mo de ne beji entrana wo wiase na papa yi efre ho sofo ken kwasiasem say na do ko for the promise so be say so da man wansi ama no nti o timi ko gina so dem say na do so odi ne birthday wa frɛ ken kwasem kire no timi gina na so dem ka say ye kenipa wo ye nipa bonefo within ya anafo so bi ka kwasia anase aboa etre obi a je so odi na tewon penny ti say 81 years a obetimi awo no wo su bempa no eso ba eba o nanalo obetimi awo wo su bempa eba eso ba otimi ko gina monten ejira na so dem kase etre mu nkwasiafo no de ntia mesi mu nam ye jimifo ye mmoa no senkanyansani bu aso dem ho a ko betimi aso ya ka chense papa ne ka so obesi aso da ma papa no ko bompa ye ma no papa ne promise you no so wanya just stop it kaso oye penison nti ja nenka ba isense mu nam ye mmoa no mo jimi na mu ni mu nyansanti
ana obi a ono mfa bibi anto tirim ento ne kom ebe kam wona mo so be kan because munnim nyansa from head to toe obi agimi. And I repeat, and I also repeat, he said, "By understanding." Now, me nim the entia. Sa kwa me amu we. Office na sense I will say I appear be breakers. Ya hemu videos no. O tu no hu di na tem o say Jesus abrantie na o mekoso no mu. Ono o say so fompo. Hwe say o ka Jesus abrantie ne events appear be breakers. Enti me say me ye nche amayerem. Enti I don't fear anybody. Wo me nsro muna mutu na mu design kwasasem no. Apart from mutu a mo betwe. Mo dem ye nimu ani se mo twitwi to kongrofo fie nya no ano mo twintuo se body gas ko to kongrofo fie se mo bekuom. Apart from that dey na juma osu bempa ti meye ne so mfa so se mo man Ghana mo na mo gu osu bempa na ase no hwan ne so wo mfa so mo man Ghana kwasia for senti dey mo ye nyame ben hwan ne nim se nyame power of ye na yesom no a nyame ebe soma sa mo se mo meye na juma ale esi nyame ne mo na ye adwuma nyame nipa ben na agimi se osu bempa na mo san kwasiafo wi nyame nipa ben na agimi te se mo san akrofo ya mote ho hwan ne nyame ngo sra wono so pa obetimi aka se me ma beka asema kire no na oba be ya no hwan ne nyame ngo sra wono so se nyame ngo sra wo mo so a eye challenge na betuori ma mo se ka mo ye badwene ba ye nyansafo na mo wo nyame honhom eni nyame kra ati mu a ka mo beka kire se me na anu ya papa ayi adom chebia hwe video me ye ma no mbe ye video ntu boase ebe sra no be pa de che se won twe no hu free sa obi aka masoso the same video ma make more than 10 videos eno de mo sanka because eno hu hia mo tete so be ken kwase asem na kwase asem na mo pe because mo to mo pe ntokwa kodeda what you say mo ho na mo bi na kontokwa nti mo pa e bo na ne se mo benya obi no be ken kwase asem na mo so ba be so nyesa eti ye ka papa ma osu be mpa mo nte. How many times my video upon the chow? Aslan say, a dear why and another go for no. Nanadu na sebe why oba a 2 face say why oba anti wo buna yachia. Say them penny focus oba when the bear man bunu yachiano. Said ya mo or usu empanya mubusiafo. Now free baby. Now tim got down and nasi. Then what fun say will be anti wokuman. Sana nanado so nyimbusu ni. Enti mesumi yachimuni no. Mesuma fun say mbibian ti mesume kumana. Sana Dr. Mahmoud Bawumia so onye mikromuni na so say dem mutim betre usu bempa na so me so free be betre na so say mo jimi a what you say me catch them play apart from okum a mo to twituo mo to twima me so me catch them wa say me ade ba ko wi ase me so yo wo so oni mu a say me catch them me da form da no ana game na mo play no me won me game boy dida me dia so for chita enti me nim how the trick mo kwase en komse na azana mo ye na ade mo ye na nyaza otu a wonu nyame kwa me amone sa aboe ya otu a wote woni mbana be Bawumia atem who cares di Bawumia atem bia I don't care and Bawumia obekoso say dem mo kan mo no mo nyame e bi mpo a enu sa 2028 na mo kra mo ni wiase who knows wasiafo mo fi say mo na mo kra wiase won ana mo na mo kra Ghana say ye wotena ho kan say Ghana nya obi adia na sa na Ghana nso nya owusu bempa dia etu aka nkwase asem bia me nso bi wo ho kwase mbe reply nkwase asem say mo hu say yewura Dr. Mahmoud Bawumia eye ehumobro wura esin bi entwe nenum modum say keke nenum eti mutumi kotrase na ma fom nkwase enkom hye abai policy no say de ne bae de ne ba ba ko say de ono aba wunni ne wo semfa ne bo ye de ne ba na ye ne ba wi a mu de mu pa mu fa Ghana afana na mu nwura house to house na mu fa ayise mo se mu spirit mu fa spirit ni nwura obi am na obi enna edura bato na obi enna doctor will be a president of Ghana na me say ni sa message we na ye keep sa video we se mo so onye president da na da oba ye president no ye nnan ye Ghana mbohu da oba ye president ni be wi no e ho na mbohu se mo ye mo pi ana mo fu se mo nkwa na mo ye so for Ghana ho ye wasofo kukudamfo ye wasofo nyansafo ye wasofo a omuso nyame musra wa omuso a omudie omunyimi nsem mo ne mo papa no a omudin Dr. Mahmoud Bawumia chi omubọ mpa ya omwa adwempo o kana semu a osofo kosi me ofo kosi boatin me ofo no so nim otini ba bi kosi boatin me ka osu bempa every day no nyana so dem no oken kwasasem no otu nsem mane no papa yi me so da ono nya nipa mu ye muwa mu ya muwa pi onye nipa
yɛde fɛn sɛ yɛde koko ofuntaman amu nya kwan ɛkasem bia kyerɛ obi opa bia na wo pɛ sɛ kyerɛ sɛ ɔyɛ man Ghana kura no ho ɛna onye Ghana ntoɔ sɛ Ghana kura no a onyimi firim sɛ Ghana ekura ne nsɛm sɛ Ghana yɛ ne dia onyimi minsi nkyɛ asiama ha na Ghana yɛ ne dia yeso so kwasiafo so sa yɛde mudi mo sa kwasiafo we yeso so so sa asofo ana mu gimi ɔman no na mutwen na ɔsankafo se bibia wɔ ne mre sɛ dia praku antimi anya praku ade ko yɛ no na sɛ dia asofo kwate no ne nkofo bebre antimi anya ɔmu gimi ya na at the end no ɔmu antimi anya do mu nya yɛ emre bi bedu nyankopɔn ho madwen yam sɛ nyame madi nyame ho afɛwa hu sɛ nyame tumi enya de entam mudwen sɛ nyame honhom en control no man tamti monim papa ni na de nyame din na edi abro edi nyame din na mudi din kwasiasɛm edi nyame din ana na emom nyankopɔn one day obestrake o so madwen yam sɛ me na me kuma nyame mudi nkwasiade sɛ monim a mudi nkwasiasɛm na munya tiafo obi be kanwa na so foto mi gyina na so dem say me pese me wo a be kam bia ye say wo be kam ya me ma me nkwa me nsofo ne me nkrofo me wodom me ma be di watem bi sofo from Genesis to Revelation sofo be na agimi a wo kasa wa agimi na obasoso sofo be na agimi etise wo so be mpa osori a every day bia na one nkrofo ku ntokwa from ngegenu na hwehwanhwani num enkwasiafom emaye ho sa won ene ntokwa wako ape biblical asem ne ade hwe ne record agrada osofo a wonim nyansa na wo kenkan tro na nim tro na se forget about the tro no kra as your age a wonim se oba besiet mi confuse se bramifie no aso amacho manfo ene moto na hwanhwani ba achi no so ekuretuo design kwasiasam obi ni sa video ni na sofo ben be sa hwan ne nyame kupon bible na kura no se wonim se mimi nim se na nsenya okotache fi ebeka no oso obetu ne nso no nyame ni baba ya nyame ni baba no obetu obi nso no the kind of wickedness a almost an kwasiafo we ensem na nyame aboa na se obi eba amadwe yem se obedi president ya esense oye kamuni nti ye ntrase ama momfo ne kramusam emetata me yema yose mo na munum nyame kwasia he na bible ya cho se nyame Christopher ngo edi o man so ehfa an ya cho se bible mu se from Genesis to Revelation say Christopher na Christopher wo ye Christoni mo ye Christopher munum nyame wonwan mu ti mu yo mu video no na mu wi a masa to so yese me no misro mo hu munum nti abedina wo se osan ba misamba ya maba me say muni mu panin ne muni mo waso dem na I repeat enti se mu fi se ntra mo say Dr. Mahmood Bawumia no enya wo wa no asem ana wo asem abaye ana wo duru be abakoye ana wo waboso mbe abakotwa ensogu so ele ma se nyame se obaba be president ya enkusia ga ye hu muso mu ho asofo ye hu muso asofo hu ekowi o mo sen ye humu so asofo hu ekowie mu sei mani nwu krasefo mani nwu se papa iti asore for so many years besi sei enkwada one na si na chi omu ho mutimi ko ecosystem so dan na yemfo man sika na ensi aso dan ma no yemfo man sika ensi aso dan ti adane mu jimi ene nkwasiasem wana ka che say ayi encourage ma wo se ma kan Japan who cares ade na wa nkwasiasem mu di se enkom sha ye shema Kennedy ntina ai ena mu oyi ama mu bedi atem hwana kete o me free ase kan o su we mpasem no enye ne enkom sha ma shema Kennedy. I don't care about enkom sha shema Kennedy because we say enkom sha shema Kennedy na ye fake eye besem ka wonwa beje na so dem aka se ensem o ka kire John Muhammad na no na enye no kure na ye wuntumi ena be ka kire nso wonka kwa siaman so far obiti me ka kire se koka we efa ye enkom sha for president ho no koka where so for nipa mwa abedina wa se obi ayese oso ono kan me sinenu mu asem me owusu bempa me medi owusu bempa time for no reason me di nanu mu asem a oka eno me gina so utie me gina nanu mu asem so obati obi a wo se Mahama na be president
aye president 2 times ye kwada sore no pa o se afa de obesan ba no e na say ye wa ha ana ayifo ayiye post say NDC ho de na de ate percentage wise me ka say to oba ade ati kwese da no re destroy them say me hu nyame say sinsum na ebo NDC ho ban no sinsum no concept party concept obi koye research no be kan say amanfo frase e pa ba na ade ati ya o sinsum so ate wonso so sakofra mu 2 times ya obaye man pay 2 times wa sakofra mu 2 times so what again wa sakofra mu 2 times enti ya kenzo obedi ni president in 2 times office ni pa news and to ni pa bi ko school enti na obedem fifi obedem fifi wasa obedem fifi asa wie asa say MPP fo enya hwe yie na wo mo de o mo de na so mo enti a kwa siama nya na anu ya wo se udi ja to MPP mu nyewa udi je tumu je ni nyanshi mie wasa be je ba kache se ti anya ka efo ye wuni no wose ye be ye munni no mose pa na ngwa sa ka efo no udi je to party no eshi da menshi who cares party no udi je tumu eshi me party no she eshi wi a na wunni se nso no na mfa ngoma wo jimi fo no na party a wo si udi je tum na be shi sa edina so dem wo jimi wo sa no ade atinya wo ka che se ya anya hwe yie na se ye kofa de de ne ba ko na asa ne ba ne ye say the same mistake ni bi mu a ye better position sa which kind of nkwase nyame a o ka kasa nkwase asem se ekyerɛw nkwase nyame ne kasa nkwase asem se ekyerɛw nyame ba no wo fi se nyame na o hata so ye so no wa jimi sa nyame ken nkwase asem sa na wo wadwen o buba ye tebe asem bia obeka bia no ye de kwadwen bium me ye smarter than you wo so bemba so no se me ye smarter entina me di kan ba me bibia obeye bia me di kan ba video na ma sere nsa papa de a wo ye ni jai wo continue na me so ba me sere free kete so a na ma dwen nyagumenti na ma gina na wo so bemba me di natam se ma dwen nyaguma ana officer we fi o yembuse ni kamempe ya officer o yembuse ni na me ofa na me buse ni bi nu a o timi ngome eti so yembuse ni bi a enka me mepe ba se wo di nkwasi asem a me baba wo we kwa no wo di mu asem di nkwasi asem a me voice out to get straight oni bari ya de enye mo amuguna si na magimi aya se nka wo kwa me amu ni sa nkwasi afo we na mo kun so ntokwa ma no ese ka mutimi hu nya se ka jense papa beebi o ha enko beebi o ekọ no mu na magimi mo nti papa ne kwa no aso wo kosa yes simply for say o twa say ya oni se na chiachia nti wo amudi na chi no ene se nke duru beebi a mutimi control the temper mo control ni no ma bi a oye ba ise se mo na magimi nti abegina no ka jense ai se obi be dia tem bi mu a wo be dia tem na me atem wo di e ba mo me matra atem di me matra me de na title be na dam so enne obi be hu se se akwanya nkopon bofo sane be efiri soro ba no be hu se mo ne me ye debate a obi hu se mo ye moa nya me bofo hu se mo saa owu so be mpa na ma so ma no mo ne me ye debate e wo de me kan hu a nya me be hu se mo ye jimifo ye moa enya nkopon nim se de me ye eye me mo na me ye dwuma de aboa akra na waso dem ho no me makra na hu se papa na odina ho no eye fake onim nyame wo ya za ditubotom ni kromfo obi a okwa aba ha bia kromfo so woni mu a ye kase obo mo ye scam na so woni mu o ye scam opam bor ma se o mo nkom eni Nigeria geze num o afense bedu kobirun abra ndisi nwa ebe ka na otwe na wodimirika atene wo wane obi a wosi moja waku nipa wahuru nipa osu bi osu adaka osu events emu adaka events na obviously yeti gana na